Señoras e señores, un saúdo e moi bons días. Imaxes en directo do pabellón multiusos do SAR en Santiago de Compostela. Benvidos ao espectáculo do básquet na televisión de Galicia. Xornada 6 en marcha que trae ata Santiago a un auténtico oso. Iberostar Tenerife, un equipo duro, con calidade, conxuntado e que cheira a playoff esta campaña. Encontro complicado para Río Natura Monbus. Saben máis se cabe pola baixa do seu xogador referencia neste arranque de temporada, Maxi Kleber. Unha rotura muscular nun xemelgo deixa o fora do partido de hoxe. O alemán conta con volver ao traballo esta mesma semana e estar pro enfrontamento do domingo ante Valencia. Bueno, pois ese son o terceiro miudiño desta temporada na Liga Endesa para Río Natura Monbus. Nos dous anteriores chegou acompañado dunha victoria diante de Guipúzcoa e de Manresa. Dous triunfos ademais conseguidos de xeito holgado, cómodo. Sí. Veremos que pasa neste terceiro partido. Aí están os colexiados que van ser Óscar Perea, Martínez Fernández y Ana Cardús. Quintetos por parte de Río Natura Monbus: Rafa Luz, Pumprala, Corbacho, Nankivil e Miller. Debuta Miller no quinteto titular en Río Natura Monbus. Ya saben, está mancado Maxi Kleber. Iberostar Tenerife sae con San Miguel, con Rodrigo San Miguel como base, con Eras e Rost como aleiros, e por dentro estará Lux Sigma e Zairelis. Quédase fora do quinteto, sí. Sekulic. Bueno, pode ser unha estrategia ou pode ser que teña algún tipo de atranco físico, non o sabemos, pero en principio non hai noticias de que teña ningún problema. Pode ser unha estrategia que Alejandro decida empezar con Zairelis, igual con doble fin de que chegue ben Sekulic ao final e que Zairelis se meta no equipo máis. Bueno, pues isto vai arrancar. Primeiro balón ao aire. Aí está Lux Sigma, segundo mellor anotador da Liga Endesa. Saltará por Iberostar Tenerife. Por Río Natura Monbus, Dani Miller, balón ao aire, toca Sigma. Primeira posesión para Iberostar Tenerife, manexando Rodrigo San Miguel. Sube Levi Rost. Aí está a bola para Rost, emparellado con Corbacho. Zairelis, movéndose por fora, o lanzamento de Saúl Blanco, canastra. Típico do xogo de Iberostar Tenerife, en canto hai medio metro arriba co balón, ¿no? Hai que ter moito cuidado, sobre todo cos tiradores. Por certo, dicíamos Eras no quinteto, non, é Saúl Blanco. É Saúl Blanco, sí. Un erro aí na mesa. É Saúl Blanco que sae. Eras foi dúbida nestas últimas horas por un problema nunha costela, nunha fisura nunha costela, pero de momento no banco. Ese primeiro lanzamento non entrou, no rebote saca xa Saúl Blanco. San Miguel, bola de San Miguel para Levi Rost, ese 2-1, deixa só dentro a Zairelis. Canastra de Zairelis. Sí, parece que empeza moi concentrado Iberostar Tenerife, ¿no? O Bradoiro parece un pouco despistado, pero bueno, isto acaba de empezar. Anotou Zairelis. Agora bloqueos para Corbacho, que sae. 4-0 para Tenerife, xogando Rafa Luz, lanzamento de Rafa, no rebote, toca Sigma ante Nankivil. Recolle San Miguel, movendo rápido Zairelis. Meteu Yaman Rafa Luz. Moi boa transición defensiva de Rafa Luz, que se deu conta do que estaba a pasar. Esas xugadas son perigrosas, están a facer moito últimamente, non? Un pase longo e aparece un xugador só debaixo do aro. Aí está, acción defensiva de Rafa Luz, bola para Río Natura Monbus. E agora outra vez bloqueos para Corbacho. Cambian do último bloqueo. Rafa Luz, xogando por fora para Pumprala. Aí está Pumprala, atacando a Levi Rost. Pumprala coa esquerda, bola que non quere. Non rebote Levi Rost. Saca San Miguel. Controlando Saúl Blanco con Sigma. San Miguel emparellado con Dani Miller. San Miguel liberado, Lampropoulos, lanzamento canastra de Lampropoulos. Que cambiaron no bloqueo. Anotou Lampropoulos. Sí, entón, é que non está no 5 inicial tampouco Lux Sigma. Sí, Sigma está, o que non está é Zairelis. Non está Zairelis, efectivamente, está Lampropoulos, que é máis 4, sí, emparellado con Nankivil, sí. Nankivil, a suspensión ante Sigma, a pelota que se volve a sair e o rebote para Lampropoulos. Comentarios nos espectadores que estamos facendo a realización desde os nosos estudios centrais e que ás veces, bueno, temos algún que outro atranco neste tipo de situación. Nos deron o 5 cambiado, ¿no? Sí, señor. Houbo falta persoal agora sobre Sigma, haberá tiros para o fillo de Jack Sigma. Sí, ex Burgos, de Le Fouro. Sí, señor. Ex Burgos. Seu pai foi campeón da NBA con Seattle Supersonics no ano 79. E Jack, pois un xogador que fala ben as claras do que é o traballo, do que é a evolución. Sí, porque ademais non é un xogador moi grande, xoga interior, é un 2-0-3, xoga bastante interior, pero é un xogador que ten moitos recursos e os fai valer. Un xogador, un exemplo de traballo e
moi bo xogador, ademais moi listo, pasa moi ben. Recordo que Andreu Casadeval comentaba deso del, non? Que aparte da fortaleza e do traballo é que é un xogador moi inteligente. Parcial de 5-0 para Iberostar Tenerife. Falló o segundo tiro libre Lux Sigma. Rafa Luz. Balón para Nankivil. Corbacho, lanzamento de Corbacho, tampouco no rebote Sigma. Está querendo correr Tenerife despois de cada recuperación. Está moi ben na transición defensiva Rafa Luz, segundo balón que recupera. 7-0 para Iberostar Tenerife. Rafa, zapatilla de Lampropoulos. Será posesión para o conxunto galego. De momento o Río Natura Monbus non está acertado de cara ao aro. Parece que lle costa meterse no partido, pero bueno, isto está empezando. 4 puntos de Lampropoulos, 2 de Saúl Blanco y 1 de Lux Sigma. Move de fondo Rafa Luz para Río Natura Monbus. Saindo Corbacho, bola para Corbacho. O flash de Sigma, recibe Nankivil. Falta personal en ataque de Dani Miller. De Miller, se moveuse. Trató de enganchar a Sigma no bloqueo. Sí. Moveu Levi Ross ya para Rodrigo San Miguel. Que ben se adaptou San Miguel a Tenerife. Sí. Isto é unha xogada moi típica de Iberostar Tenerife. Levi Ross, que é un xogador que chegou tamén a España a xogar a Pontevedra, Celso Míguez, hai moitos anos en Lez Plata, empezou xogando de 4, xoga de 3, mide 2.02 e aproveita moito esa situación no poste baixo, sobre todo cando este Séculis na pista, ¿no? Que é un xogador que abre o campo pola súa ameaza de tiro exterior, e xoga moi ben de costas ao aro Levi Ross. Falta persoal de Corbacho, tiros para Rost. O primeiro de Rost non entra. Non está moi fino Rost esta temporada. Sí, no tiro. Un xogador que, bueno, xa leva anos aí. Sí, e sempre aportando cousas, sendo xogador importante. Mira, leva 3 temporadas. Bueno, pero 3 en ACB. El xogou, eu creo que antes, o ascenso. Sí, no ascenso estaba con Donaldson. Sí. Aquel, bueno, hai moitos xogadores aínda daquel. Rafa Luz. Movendo para Corbacho. Corbacho para Nankivil. Defendido por Lux Sigma. Rafa Luz. 8-0, 8 arriba Iberostar Tenerife. Púmprala, vai tratar de postear a Rost. Preparado para axuda Lampropoulos. Aí está Púmprala xogando cos pés. O lanzamento de Púmprala non entra no palmeo Nankivil. Bola para Levi Rost. Non o ten fácil Púmprala contra Rost porque é máis grande e o espera, sabendo que máis fai Púmprala é ir cara ao aro. Lampropoulos. San Miguel. 6 segundos de posesión para Tenerife. Ahí está San Miguel, forzando San Miguel, penetra, Sai Miller, acaba sacando, liberando, Saúl Blanco, lanzamento de 3, non entra, no rebote, bola para Dani Miller. Tratando de xugar con transición agora Río Natura Monbus. Temos problemas coa imaxe que nos chega desde o multiusos do SAR, pedimosles disculpas aos nosos telespectadores. Veremos se hai posibilidade de arranxala e podemos continuar co partido. Pois aí está, co lanzamento e a canastra. Sí, de Rodrigo San Miguel, ¿no? Xugando de costas, sí, contra Rafa Luz. Bueno, pois 2-10 a 5:32. Recibe Púmprala. Con Dani Miller. 8 arriba, Iberostar Tenerife. Bueno, recuperamos o sinal, recuperamos tamén o reloxo e o marcador. Sí. Lanzamento de Rafa Luz, canastra de Rafa Luz. Importante. Primeira tripla de Río Natura Monbus. Sí, importante desatascar, porque estaba a defensa de Iberostar Tenerife. Saúl Blanco. Bola para San Miguel. Defensa agresiva de Rafa Luz. Sí. Ofrece bloqueo Lampropoulos. A penetración de San Miguel, tapón de Miller. Chega Lampropoulos e aproveita. No cambio, Rafa non bloqueou a entrada de Lampropoulos. Quedouse Miller co xogador pequeno. Rafa Luz non puido bloquear a entrada de Lampropoulos ao rebote. A canasta de Río Natura Monbus, a que non vimos. Canastra de Dani Miller. Bueno, non é mala noticia, ¿no? Primeira vez que parece que aparece no 5 inicial. E agora vaise ao banquillo. Vais o banco Dani Miller. Entra Triguero. En acción Triguero, lanzamento de Corbacho, non, rebote longo, toca Nankivil. Apaña Rost. Sí, tocou tamén Sigma. Entrou Uriz na dirección de Iberostar Tenerife. Ahí está enfrontando a Rafa Luz. Balón para Saúl Blanco.
Jugando ese 2 para 2 con Lampropoulos. No Agora, cambio quedou con Nankivil. Lanzamento de Saúl, canastra bonita. Pode ser que o teñan falado, non? Neses cambios, nesas situacións de mismatch, que queda un 4 contra un 2, neste caso Nankivil contra Saúl Blanco, pode ser que a solución que busque Canarias, Iberostar Tenerife, sexa xogar o pequeno contra o grande, un contra un. 14-5 máis 9 para Iberostar Tenerife. Moito máis metido neste arranque de partido. E iso que non está Sekulic. Tempo morto de Moncho Fernández. Tal vez in Sekulic sexan máis rápidos, non? Están a xogar un baloncesto moi rápido, tratando de sorprender, con transicións rápidas, con moito movimento por fora, moitos cambios de posicións. Bueno, de momento moi ben en ataque o Iberostar Tenerife, un pouco máis espeso o Río Natura Monbús. 8 rebotes para Tenerife, 3 para Río Natura Monbús. Sí. E aí está Alejandro. Sí, pero non o podemos oír, parece. Está falando de cambiar. Sí, penso que nese último bloqueo directo que antes quedou Levi Ross e Lampropoulos, que non cambiaron, hubo unha indecisión. Pode ser, porque en realidad Lampropoulos e Levi Ross poden cambiar perfectamente porque son xogadores moi parecidos. Estaba vendo aí o banco de Iberostar Tenerife. Ten un auténtico equipazo, Sí, sí. Foi mellorando ano a Peirán, ano. Ricciotti, Sekulic no banco. Sí, foi mellorando ano a ano. Aparte que hai xogadores que levan xa as 3 tempadas en ACB. Contamos 3, 4, 5, 6, 7 xogadores que levan 3 tempadas seguidas no clube. Non se debe vivir mal en Tenerife. Claro que non. Esa foi unha das razóns para a volta de Sekulic. Tiña ofertas máis cuantiosas, pero a súa familia quería vivir aí. Quería vivir en Tenerife. Por interior para Corbacho. Con problemas Corbacho para Rafa Luz. Encara, aí está Rafa, valente Rafa, no pasado canastra. Que non é o mismo que cambie Levi Ross con un escolta ou con Pumprala que contra Rafa Luz. Rafa Luz o leu moi ben, aproveitou para xugar con moita máis rapidez un contra un. Bo pase e moi bo xogo sin balón de Luke Sigma. E hai falta personal, haberá tiros para Luke Sigma, que é un pouquiño máis rápido que Triguero. Tal vez aproveitando eso, gañoulle as costas. Ten todo un desafío aí Moncho, cos interiores de Canarias. Os emparellamentos. Sí, porque cando apareza Sekulic, que é un 2-10, seguro que sae fora e mete a Sigma dentro. Logo, si Sekulic está defendido por un xogador máis pequeno, seguro que entra a postear. Claro, porque xoga moito con eso. Son móviles, teñen moita man, son xogadores que poden postear. Sí, moi difíciles. Tenen movimentos, ten un flex e outros movimentos que todo o mundo xoga en todas as posicións, non? Entón non é fácil. Segundo de Sigma. Acaba dentro. Punto número 16 para Iberostar Tenerife. Aí está o segundo mellor anotador da Liga Endesa. Manexando Rafa Luz. Bola para Pumprala, pide dentro Nankivil, saca para Corbacho, lanzamento de 3 de Corbacho, curto, non chega no rebote, bola para Triguero. Empurrou. Hai falta persoal de Lampropoulos. Sí. Corbacho non empeza fino, leva 0 de 3. Pero bueno, paciencia con él, non? Leva 306 triplas Corbacho en ACB. 50 partidos consecutivos anotando a lo menos unha. A lo menos unha, non sei se hai algún xogador, eu penso que non. Penso que é o único xogador que... É a cuarta xeira na historia da ACB. De 50. Sí, hai 4 que levan máis de 50. O récord ten o Rudy con 68, logo Óscar Smith 59, o terceiro é Jimmy Veron, que ten 51, e con 50 está Corbacho. Estamos a falar de xogadores de primeiro nivel. Mira Nankivil, lanzamento de Nankivil, tampouco. No mago, tirou moi liberado. Rebote para Saúl Blanco. Está fallando no lanzamento de 3 Ose Río Natura Monbús, algo no que estivo moi acertado nas xornadas anteriores. Saúl Blanco, finta ante Pumprala, saca para Uriz. Desde posesión Uriz, pasiño atrás de Nankivil, lanzamento curto, no rebote, bola para Pumprala. Cada vez que queda emparellado un pequeno con un grande, tratan de xugar un contra un o pequeno contra o grande. Ofrece bloqueo directo Triguero. Aí está Juanjo Triguero. Xa entraron Beirán, cambiaron os aleiros. Nankivil, insiste, lanzamento Nankivil, tampouco, non quere, Pumprala, Lampropoulos. E a bola será para Iberostar Tenerife. Entrou Beirán por Levi Ross, non sei se tuvo algo que ver ese un contra un de Rafa Luz antes. Pero bueno, Beirán é un xogador un poquinho máis móvil que Levi Ross para defender aleiros máis móviles. Estaba pisando Pumprala cando entra na disputa e iso que indica a colexiada de fondo, Ana Cardús. Sí.
Y a ver si comienza a funcionar el pulso de Nankivil, que estuvo muy acertado otro día en Badalona. Sí. Esa, bueno, victoria de prestigio de histórica, Río Natura además, Monbus. a primeira do Río Natura Monbus en Badalona. Foi importante Nankivil hoxe, ademais, coa baixa de Clivar, pois moito máis. Balón para Rafa. Ahí está Rafa. Quedó uno cambio con Sigma. Lanzamiento de Rafa. Canastra. Fundamental, Rafa Luz. Sí, está a xugar moi ben esas situacións cando queda emparellado con un xogador máis grande. Estáse votando equipo ás costas Rafa Luz neste arranque de partido. Deron ya de 2. Estaba pisando Rafa Luz. 7 puntos para Rafa. Saúl Blanco. Cambian os bloqueos tamén o Río Natura Monbus. Triple cambio. Atacando a Triguero. Pasiño atrás. Fadeaway. O lanzamento non. Rebote para Nankivil. Move Rafa. Frontal está Sekulic. Que volveu a quedar emparellado porque nesas xogadas defensivas. Rafa. Nankivil, Rafa. Vai a atacar a Sekulic. Aí está Rafa. Non o ve claro. Está pisou Rafa Luz. Bola para Iberostar. É que fan unha xogada defensiva cada vez que o Río Natura Monbus, que no seu xogo de transición mete moitas veces o balón na banda, negan o centro, levan o xogador cara abaixo e cambian. Queda o pivote abaixo e o exterior arriba. E están tratando de solucionar eso con un contra un de Rafa Luz o Río Natura Monbus. Río Natura Monbus agora con Rafa Luz, con Wacinski, con Giannopoulos, con Nankivil e Triguero. Ollo as prestacións de Giannopoulos. Sí. Introduciron no seu tratamento, bueno, unha terapia de ondas que minimiza a dor, pode facer adestramentos máis intensos, máis carga. Dicía onte que, bueno, que traballara esta semana coma nunca e que estaba en condicións de aportar o que de verdade el cría que podía aportar a este equipo. Verémoslo xe. Falta persoal de Sigma. Entrou Wacinski por Corbacho, penso. Un 53. Rafa Luz. Pide Giannopoulos. Emparellado con Beirán. Sale Wacinski. Ahí está Wacinski. Arranca Triguero. Bola para Rafa. Preparado Chagoyen para entrar no partido. Rafa, penetración. Falta persoal de Beirán. Sí, porque puxeron a boa man Ricardo Uriz, pero Beirán co corpo. Aí vamos a ver cando vai cara adentro. Aí está. Bueno, o árbitro nos deixou ver, pero prácticamente roubara o balón Ricardo Uriz, pero a falta de Beirán. Y ahí está Cicerelis, o grego. Sigue sin aparecer. Ah, no. Sí, está Sekulic ya. Está con Triguero, sí. Balón para Wacinski, lanzamiento canastra por elevación ante Ricciotti. Importante que Wacinski entre que empecen a aparecer máis xogadores que Rafa Luz, ¿no? Na anotación de Río Natura Monbus. Anotó Wacinski. Comenzan a rotar os adestradores. Sí. Prácticamente os quintetos están absolutamente remozados. Bola dentro para Sekulic. Axuda e a falta de Rafa Luz. Estamos a falar, non? Sekulic pode xugar igual no poste alto que no poste baixo. Pode xugar igual de cara que de costas. Rafa seguro que tenen estudiado, non? Cando recibe no poste baixo, según quen sexa o defensor, aí vemos que Rafa ese foi ese aí va ao cambio de Giannopoulos cando iba o 2 contra 1 Rafa Luz. A falta persoal de Rafa Luz, tiros libres para Blagota Sekulic. Xogador máis valorado do campeonato, máximo anotador da Liga Endesa, 17,5 puntos por partido. Xa o ano pasado dera un rendemento extraordinario a Tenerife, hasta que se foi, e logo tuvo un bache. Sí, foi marchar ele e un bache. Sí, Tenerife. Marchar ao Fenerbahce con Obradovic. Tiña unha temporada máis, resolveu o contrato e chamou a Tenerife a ver se podía perder, aínda perdendo cartos. Tiña ofertas máis grandes, pero a súa familia, que non se adaptaba a vivir en Turquía, quería volver a Tenerife e el chamou, bueno, hai posibilidade de volver, aínda que perda cartos, e aí está, asinou 2 temporadas. Hai moitos anos, bueno, Tenerife hai equipos en Canarias en ACB de sempre. Recordo de falar de xogadores americanos que querían xogar en Tenerife, según de onde viñaran. Mira Wacinski, pedía falta Wacinski, non, rebote e hai falta. Rebote de Triguero, hai falta persoal de Sekulic primeira. Tengo a impresión que aí, mira, sí pode haber aí. Sí, pero de Ricciotti, Sí, de Ricciotti, sí. E aí estaba enganchón de Sekulic. Logo enganchouse Sekulic, sí. A falta de Ricciotti co corpo parece que empurra. Sí, protestaba Wacinski, lanzamento de Wacinski, non rebote. Vamos a ver, falta persoal, sí. De Cicerelis. Está ben a traballar no rebote de ataque Río Natura Monbus. Cando non entran os tiros, por lo que sexa, pois traballar o rebote de ataque, non? É unha das solucións, non? Unha das solucións. Hasta que chegue o momento de que empecen a entrar. Falta sobre Chagoyen, tiros libres para Jesús Chagoyen. Exjugador de Iberostar Tenerife. Sí. O ano pasado, bueno, él era un pouco
o padriño o tutor de Lux Sigma. Era o que levaba a todos lados, o que lle facía de intérprete. Bueno, E mira agora, un fronte a outro. Anotou Chagoyen. o se Chagoyen é importante, que a baixa de Maxi Cleaver o seu papel colle un pouco máis de relevancia. Xa outro día parando a doblas, poino tamén na victoria ante Guipúzcoa. Que bo Bonita pase. canasta, bonito pase e a canasta de Beirán. Estaba a negar o pase, estaba a defender por diante Propoulos perdón, Giannopoulos o leu moi ben. Giannopoulos, bola para Gwazinski, con el Ricciotti. En vantaxe de centímetros Gwazinski. Pide bloqueo directo de Triguero. Ahí está Gwazinski, vai a Outra atacar vez. Gwazinski a Sekulic. Negando. Gwazinski complicado para Giannopoulos. Ollo, 4 segundos, 3, lanzamento de Gwazinski. Non rebote, bola para Iberostar Tenerife. Están a negar o bloqueo directo na banda, están a causar problemas ao Río Natura Monbus con esa xugada defensiva. Iberostar Tenerife. Primeira canasta en xogo para Blagota Sekulic. Punto número 22 de Iberostar Tenerife. Máis 9 para o conxunto de Alejandro Martínez. Último ataque do primeiro cuarto con Pepe Pozas. Aí está Pepe na continuación para Triguero. Canastra de Triguero. Sí, De día chegou. adicional. Pois sí, chegou tarde na axuda, creo que era Sairelis. Sairelis, exacto. Non sei se non sería falta, ten razón Triguero o decilo, Pois protestas. Moncho se queda mirando para os árbitros, Mira, vamos mira. a ver a repetición. Aí Aí está. chega moi tarde e chocan en movimento de falta clara. Falta clara. Pois 15-22 máis 7 para Tenerife e a Pupos. O final deste primeiro cuarto no multiusos do SAR. Unha moi boa acción. Bueno, pois o primeiro parcial foi para Tenerife. Insistía Tito nas horas previas ao partido Moncho en que era importantísimo controlar o ritmo, que a victoria pasaba por non deixar que Tenerife xogara o que quere, Sí. pero de momento 15-22 está xogando o que quere Tenerife. Está perto, sí, porque Tenerife normalmente xoga moitos puntos. Agora mesmo está en unha proxección de 88, de casi de 90, ¿no? Eso non lle convén a Río Natura Monbus, porque se xogan con fluidez, soltos, cando se encontran ben, ¿no? Ese é o seu estado natural, é donde disfrutan. Hai que paralos, hai que parar ese xogo, pero claro, non é doado, non é fácil porque eles levan moitos anos xogando a eso. E aí vemos a Beirán. Víamos antes na previa imaxes de seu pai xogando en Sí. Santiago. Hai 26 anos, nada máis e nada menos. Seu pai era máis especialista, máis tirador. Verán, este fillo fai máis cousas, non? Tal vez mellor defensor, tal vez axuda no rebote, un xogador máis completo e peor tirador, tal vez, non é un especialista en triples. O seu pai tiña unha man impresionante. Falta persoal de Triguero. Hai unha defensa sobre Sekulic. Sí, chegaba xa. Balón en xogo, lanzamento que non entra. Pedía falta persoal Uriz na defensa de Giannopoulos. Bola para Pepe Pozas, defendido por Beirán. Triguero. Con Giannopoulos, párase Giannopoulos, lanzamento Sí, de moi ben. 3, non. Unha boa. Rebote Ricciotti ante Le pasaron o Chagoyen. bloqueo por detrás. Ricardo Uriz. Quinteto de Iberostar Tenerife con Uriz, con Sairelis, con Sekulic, con Beirán e con Ricciotti. Beirán contra Pepe Pozas, aí está Beirán, saca para Uriz. Está fora, será bola para Quedaron no Tenerife cambio. con 8 segundos. Esa defensa de cambios que a veces fai Río Natura Monbus quedaran emparellado, leo moi ben Uriz, pero Beirán non soubo completalo. Ante Pepe Pozas, sí señor. De Pepe Pozas. Move Uriz. Jugador pequeno pero forte, non moi grande pero forte. Sairelis. Falta persoal de Chagoyen. Haberá tiros para Sairelis. Que defendendo Catros, Chagoyen pode ter algún pequeno problema de mobilidade, non? Aí o vemos de fora cara dentro. Tanto Sairelis como Lampropoulos son xogadores rápidos. A falta persoal de Chagoyen primeira. Tiros libres para Sairelis. Xogador internacional. Acreditou 12 puntos na última temporada co PAOK. Sí, un xogador, bo fichaxe. Xogador que moi completo. Pode xogar de fora para dentro. Sí. Postea, ten man. Sí. Segundo tiro libre para Sairelis. 2-0-5, 2-0-6, non é pequeno. 9 arriba, Iberostar Tenerife. Balón para Giannopoulos. Triguero. Pepe Pozas. Quinteto de Río Natura Monbus con Pozas, con Giannopoulos, con Gwazinski, con Triguero e Chagoyen. Pozas. Pozas para Gwazinski. Bloquea Triguero. Boa man. Meteu a man. Están a traballar ben tamén Ricardo en Uriz. defensa, Iberostar está moi metido. Río Natura Monbus non acaba de atopar o seu xogo, non son capaces de momento. E aí vemos a Sekulic. De momento 4 puntos para Blagota Sekulic. Mover a Pozas. Triguero. Defendido precisamente por Sekulic. Sae Chagoyen.
Chagoyen, bola para Pozas, lanzamento de 3 de Pepe, non curto, no rebote, toca Chagoyen. Y es Ricciotti. Uriz con Ricciotti. Ahí está Ricciotti tratando de filtrarse. Acaba recuperando esa bola Sairelis. No cambio, quedó con Wacinski. Ahí está Sairelis, postea. Bueno, esos pasos dentro. O aproveitou moi ben, Wacinski negaba o centro, pero non chegou a axuda por a línea de fondo e foise só. Pepe Pozas. Peligro, 11 puntos. Sí. Máxima diferencia do partido para Iberostar Tenerife. Wacinski, Triguero, Giannopoulos, atacando a Beirán. Giannopoulos, lanzamento de Giannopoulos. Traballada canasta, porque Beirán fixo unha boa defensa. Giannopoulos foi unha canasta de mérito. Está se desquiciando Moncho Fernández no banco. Non acaba de carburar Río Natura Monbus. Ricciotti, bola de Ricciotti para Uriz. Máximo asistente na historia de baloncesto Canarias. Ahí está Sekulic. Saca, bola para Sairelis. Sairelis para Uriz. Ollo. Quedan 4 segundos. Bola para que invente Sekulic. O lanzamento de Sekulic. Bueno, ala, gancho e ata Boeiro. Castañazo de Sekulic. Estamos en tempo de agosto. Sí, son esas canastas que fan dano porque son final de posesión. Berros de obra no multiusos do SAR. Sí, necesita o equipo o apoio do público neste momento. Wacinski, lanzamento de Wacinski que non entra. Está preparado xa Corbacho para volver a pista. Sí, tamén necesita puntos. Uriz, o 2-1, bola para Sekulic. Sekulic habilita a Ricciotti, liberado Ricciotti, lanzamento tripla de Ricciotti. Sí, desaxuste defensivo. Sí, normal, porque o desaxuste é grande. Desaxuste en ataque provoca desaxuste defensivo e o Tenerife marca o primeiro peligro, 14 puntos arriba, e ademais a sensación de que Río Natura Monbus todavía non entrou no partido. Sí, señor, está defendendo ben Tenerife, en ataque está atacando con fluidez, máis 14. Sí, un parcial de 2-9 neste cuarto. Problemas para Río Natura Monbus. Por certo, hai máis partidos arestora en xogo. En Zaragoza, último cuarto, CAI 65, Murcia 49, máis 16 para CAI. No terceiro cuarto, faltan 2 minutos para esgotalo, Unicaja 39, Guipúzcoa 41, máis 2 para Guipúzcoa. Despois do descanso, minuto... Guipúzcoa, perdón, que leva 0 victorias. Sí, señor. Cuidado con este marcador. No Palau, primeiro minuto do terceiro cuarto, Barça 49, Juventud 49, perdón, Barça 44, Juventud 49, máis 5 para Juventud. E en Madrid, no intermedio, Real Madrid 51, Valencia 28, máis 23 para Madrid ante Valencia. Estrano resultado tamén, demasiada diferencia. E aquí máis 14 para Tenerife. Tempo morto de Moncho Fernández, esgota os tempos mortos do primeiro tempo, adestrador galego. Sí, lógicamente, porque o equipo necesita algo, necesita reaccionar. Vamos a ver si hai algún tipo de cambio defensivo ou algún tipo de cambio de xugada. Bueno, Corbacho a pista era o que estábamos a ver, porque o equipo necesita puntos, solo 17 puntos. Necesita ritmo tamén, sí. Necesita ritmo, está como moi parado. Pero o ritmo normalmente... De momento o ritmo do partido de Canarias. Normalmente o ritmo en Río de Natura Monbus é algo que soe sacar desde a defensa. Sí. Que soe propiciar a súa defensa. E hoxe... Bueno, en Río Natura Monbus é en todos os equipos. Si queres ritmo, tes que ter defensa e rebote, senón é moi difícil. Balón para Pepe Pozas. 7 minutos 20 segundos antes de chegar ao intermedio. Púmprala. Sai Corbacho, bloquea Triguero, bola para Corbacho. Pepe Pozas, movéndose por línea de fondo, Púmprala. O bloqueo de Triguero. Ahí está atacando Pepe Pozas. Vai haber falta personal de Sekulic. Segunda. Sí, quedouse contra Sekulic, falta interesante, porque é a segunda de Sekulic. Quedouse contra Sekulic e atacoulle, e moi ben Pepe Pozas. Aí o vemos, cando queda contra el, vaise cara adentro e provoca a falta de Sekulic. Segunda falta que probablemente o leve o banquiño, non? Bueno, igual é moito aventurar, pero bueno, é unha falta perigosa, non? Anota o primeiro Pepe Pozas, punto número 18 para Río Natura Monbus. Para este momento de partido, todavía quedan moitos minutos e entra en 3 faltas nesta primeira parte. Sekulic pode ser interesante para Río Natura Monbus. O Monbus. segundo de Pozas non, rebote para Sekulic. Beirán, defendido por Púmprala. Sairelis, Beirán, Ricciotti contra Corbacho. Ataca Ricciotti, que é moito máis móvil. Sí. O lanzamento canastra de Ricciotti. Eso aísla moi ben. Se o facía a tempada pasada. Aíslan un contra un na banda. E según que sexa o defensor, sobre todo Ricciotti, que bota moi ben o balón ao chan, e xoga moi ben contra Corbacho, seguro que o vai a intentar atacar sempre. Aí está Corbacho. Pepe Pozas.
Vuelve a atacar Pozas. Buscando bloqueo de Triguero. Púmprala. Pide dentro Triguero. Sería interesante que buscaran aí a terceira de Sekulic. Sí. Hai que tirar. Lanzamento de Pozas. Esgota esa posesión. A pelota que non entra. No rebote. Toca Nankivil e barre Triguero. Bueno, pues eso. Por lo menos rebote de ataque. Muy bien Nankivil. 14 de posesión para Río Natura. Pozas. Nankivil. Cambiaron. Corbacho. Vuelven a cambiar. Indica ya Nankivil que se meta y a Triguero que suba. Corbacho, lanzamiento de 3 de Corbacho, tampoco. Púmprala. Qué problemas, cada ataque un problema. Bueno, pero por lo menos hai rebote de ataque, non? Hai segundas opcións, por lo menos. Están a ter atrancos en ataque, pero están a traballar ben o rebote ofensivo, por lo menos. 6 de posesión, Nankivil atacando a Sekulic. Para ese lanzamiento de Nankivil, tampoco. Rebote Sekulic. Que o porcentaxe é 6 de 14 en tiros de 2, 1 de 10 en tiros de 3, 7 de 24. Ricciotti, bola para Uriz, atacando a Pepe Pozas. Beirán, Ricciotti, quedouse descolgado Corbacho, castiga bueno, Ricciotti. Pois sigue. Anota Ricciotti, 8 puntos para Ricciotti. Super enchufado, Ricciotti é super enchufado. Iberostar Tenerife, moi desenchufado. Sí, señor. Río Natura Monbus, máis 18 para Tenerife, máxima diferencia do partido. O público dase conta está a apoiar, tratando de levantar os seus. Corbacho, lanzamento de 3 de Corbacho, tampoco. Bueno. Rebote Sekulic. Pois de momento non entran os tiros. Mira ese ataque rápido. Saltaba Sairelis, con él estaba Pepe rápido, Pozas. Máis que rápido eu diría precipitado, non tenen por que ter tanta prisa agora mesmo. Quedan 5 minutos, 18 puntos arriba, se non está moi claro. Pero bueno, é o estilo de xogo de Iberostar Tenerife. 18-36. Doble. Lembrando os partidos anteriores nos ar esta temporada e que 18 puntos Río Natura Monbus conseguiraos, bueno, prácticamente mediado o primeiro cuarto. Púmprala. Bola para Pepe Pozas. Púmprala de novo. Emparellado con Beirán. Pide dentro Triguero. Entrou Lampropoulos. Sí, por Sekulic. En Iberostar Tenerife por Sekulic. Canastra de Corbacho. Por fin aparece Corbacho. Canastra importante de Corbacho. E igual neses 51 partidos, ¿no? A Jimmy Beiron, sí señor. E o terceiro xe agora en xeira de partidos con tripla consecutivos. Sairelis, o reverso ante Triguero, que bonita, bola que non entra. Falta. Hai falta persoal do propio Sairelis, desprazou a Púmprala. Púmprala que está en todos lados, O mesmo está no rebote de ataque que no rebote defensivo. O seu nivel de esforzo é altísimo. A ver si esa tripla de Corbacho ascende a Río Natura Monbus. Aí vemos de onde chega. Sí. Provoca a falta de... Sí, indican a Cardús que despraza Sairelis. Vamos a ver este ataque importante, chegar ao final da primeira metade perto do marcador, que non haxa unha diferencia moi grande. Berros de Obradoiro no multiusos do SAR. Recibe Corbacho. Pepe Pozas. Agora bloqueos para Corbacho. Defendido por San Miguel. Sae Corbacho. Bola para Corbacho, defendido por Saúl Blanco. Aí está Corbacho, finta. Bueno, lástima. Leeu moi ben a situación defensiva. O seu defensor estaba pegado, foi secar adentro. A piques de novo Corbacho. 2 jugadas consecutivas de mala sorte. Sigma, bola para Lampropoulos. Con el Nankivil, recibe Saúl. En vantaxe de centímetros ante Pepe Pozas. Beirán, non, Lampropoulos. Sigma, circulando, bola para San Miguel. Lanzamento liberado, tripla. Están a xogar con moita confianza, porque non era nada doado. A defensa de Río Natura Monbus foi boa, pero sacaron o balón e conseguiron encontrar o lado contrario. Este equipo xoga de memoria. Sí. Ataque son peligrosísimos. É o equipo que máis asistencias produce por partido na Liga Endesa e iso é por algo. Lanzamento de Corbacho de 3, non, no salto Sigma con Triguero. E ademais, Triguero, bola para Tenerife. O que estou a ver hoxe no Iberostar Tenerife, que aparte de xugar con fluidez en ataque, están a defender ben, Están a pasar moi ben os bloqueos, cambian cando teñen que cambiar, aíslan moi ben o bloqueo directo lateral en banda que fai a veces Río Natura Monbus. Están a facer un bo traballo defensivo tamén, un partido moi completo de Iberostar Tenerife. Mais o banco Triguero en Río Natura Monbus, volve Chagoyen. Emparellarase con Sigma. Sí, bueno. Aí están os dous. Campo atrás. Hai campo atrás de Pepe Pozas. Que non sabemos, hai que velo ben si tiña posesión no campo de ataque, pero eu penso que foi un palmeo. Eu creo que lle está dicindo Pepe precisamente iso. Sí, é que non creo que tivera posesión, vamos a verlo. Si a posesión era de Sigma, aí toca. Bueno. Sí, pode ser que... Sí, eu creo que sí, sinceramente. Non saiu desplazado, sí, pode ser. 21-39. Saúl Blanco. Para Beirán.
Intenta salir San Miguel, perseguido por Pepe Pozas. O bloqueo de Lampropoulos, piden a continuación. Sigma, falta de Chagoyen, caeu en riba. Sí. E abaixo será posesión para Iberostar Tenerife. Esta finta e a falta de Chagoyen. Que ainda que non é un Segunda. gran especialista en tiros de 3, Sigma é un xogador que pode anotar algún. Leva 0,5 de 2 de media. Mira Beirán, lanzamento de 3 de Beirán. Bueno, como que ademais está metendo moito Iberostar Está Tenerife. moi 4 de enchufado, 6, moi de enchufado. 6,75. Dobla a verdade é que o partido de Iberostar, aparte que o Obradoiro non está a xugar ben, non ten un baloncesto, está un pouco espeso, a verdade é que Iberostar Tenerife está a facer un partidazo. 21 arriba para Tenerife. Pepe Pozas, Corbacho, lanzamento que vale 3. Corbacho non, rebote para Beirán. Bueno, hasta Corbacho non está fino. 2.30, 21-42. Beirán Sí, hai que acabou tocando tratar, Pumprala. penso que hai que tratar de meterse no partido a través da defensa, mellorar as líneas de pase, ser máis agresivos para poder cambiar o ritmo do partido que estábamos a falar antes. Volve Wacinski, segue buscando Sí, puntos, pero segue no buscando momento- cousas Moncho. No momento non consiga topar a solución. Balón para Sigma. Con San Miguel, corta atrás, canasta. Xogou dúas veces. Os fixo dúas veces o amago, a segunda entrou na Pepe Pozas. Un poquinho de tranquilidade. Wacinski, Non é fácil, está a atravesar un momento moi difícil neste momento o Río Natura Monbus. Nankivil, mete dentro para Chagoyen. Hay zapatilla de Lampropoulos, bola para Río Natura Monbus. Sí. Pero xa digo, están a defender moi ben as líneas de pase, están a pasar moi ben os bloqueos. Non está fácil, Ahí está de nuevo o balón Ahí picadillo está de como se pon Nankivil. por diante, como, Tira todo, vamos. como un portero de balonmán. Sí, señor. Volveu a pista Rafa Luz. Balón de Rafa para Wacinski, a finta. Saca para Nankivil, lanzamento A ver, cómodo. ahora, por fin. Canastra de Quito, Nankivil. Que empezar a abrir a lata, ¿no? Empezar a meter algún tiro de fora, aumentar a agresividade defensiva, a ver si por aí. Ahí está Lampropoulos, posteando a Nankivil, saca para Saúl Blanco, lanzamento liberado, no menos rebote mal. Lampropoulos. Porque a defensa de Wacinski perdera de vista o tirador, San Miguel con Rafa Luz, falta de Rafa Luz. A un 36 para chegar ao intermedio. Bueno, Iberostar Tenerife ten dous bases expertos, tanto Rodrigo San Miguel como Uriz son xogadores xa con varias tempadas en ACB, saben a que xogan. É o que estamos a falar, unha moi boa plantiña que ten este ano, Iberostar Tenerife. E ademais é que está mantendo a mesma base que lle deu Sí. rendemento desde o ascenso a ACB, Sí. vai reforzándose con xente moi interesante. E claro, que Pero xogan eso, de memoria. eso é porque pode, porque Obradoiro tamén, se puidera, o Sí, faría. está claro. Pero non é o mismo, igual xa non é só a diferencia que pode haber de presuposto, é a diferencia de vivir nas Canarias, Sí. que ademais é un sitio que ten uns impostos determinados e que podes facer as compras determinadas, e o clima e moitos factores, non? Mira Pumprala. Moi valiente. Falta personal, haberá tiros para Pavel. Eu sempre recordo de xogadores americanos de sempre que iban a Canarias pola calidade de vida, e por que xogadores casados, que a muller que fai todo o día, bueno, pois en Canarias ten moitas máis cousas que facer que mellor en Cáceres ou en outro sitio. Claro que sí. Se lle gustan a choiva e a Claro. as cicloxénesis estas, e isto pode vir para aquí Exclusivas, tamén. poden vir para aquí. Sí, pero sí que é verdade. Bueno, se lle gusta comer ben, tamén pode vir para aquí. Bueno, eso seguro. Seguro. O a xente aquí en Galicia, claro que sí. Segundo tiro para Pavel, que yo pregunte a Pumprala. Exacto. Lanzamento de Pumprala, canasta. Pero é unha mágoa todo o que están a facer Río Natura Monbus cada ano, ter que renovar o equipo casi nun 80%. Eso é moi difícil. Eso é moi difícil. Sigma atacando a Chagoyen. Chegou unha xuda Pumprala. Tocou Chagoyen Mellor a coa zapatiña. defensa, sí, parece que a defensa de Río Natura Monbus está mellor, non deixa maniobrar tan fácil a Iberostar Tenerife. Ese pode ser o principio da reacción, ¿no? O camiño da reacción. E fíxate como entende así tamén o público que Sí, aplaude sí, esa última defensa. Sí. É que se Iberostar Tenerife xoga cómodo, pouco que facer. Agora saiu Cárdenas para revolucionar un pouco o partido. Mira San Miguel, tapón Moi de ben, Nankivil, moi tocou ben. Lampropoulos e a bola para o conxunto galego. Bueno, pois ese é o camiño, ¿no? Tratar de chegar, recortar o máximo, pero sobre todo que as sensacións cambien. Tapón Esa- de Nankivil, que é un dos mellores taponeadores ata o momento da Liga Endesa. Tapón e medio por partido.
Agora é o momento tamén para que o público anime ao seu equipo, a ver se a partir dun nivel defensivo máis de agresividade defensiva se pode cambiar isto. Último minuto, primera metade, bola para Wacinski. Ofrece bloqueo Chagoyen, arranca Chagoyen, penetra Wacinski, busca Tabua, non no rebote, tocou Saúl Blanco ante Chagoyen, captura Lampropoulos, meteu un man por aí Cárdenas, lanzamento detrás de Cárdenas, non. Fallou Cárdenas. Levántase Gonzalo, sí, porque a adestrador axudante de Río Natura Monbús para aplaudir ese lanzamento de Cárdenas. Si traballas moi ben en defensa, pero logo non hai acerto, pois mira. Aí ven os cambios agora o Río Natura Monbús. Lampropoulos posteando a Wacinski, lanzamento que canastra. Wacinski non o vemos consistente na defensa do poste baixo, van dúas veces que está bastante rebasado. Wacinski non é Púmprala, por decirlo de alguna maneira, non? Neses cambios defensivos. Nankivil. Más 21 de nuevo para Iberostar Tenerife. Wacinski. Boa defensa de Sigma. Boa defensa de Sigma. Menos mal. Menos mal. Falta de Sigma. Menos mal. Pues esta también una falta importante de Sigma. Quedaban 6 segundos. Sí. E se iba Iberostar Tenerife. Vamos a verlo repetido. Mete unha man primeiro. E baixa a man si é falta. É falta porque despois de cortar baixou a man. Segunda falta persoal de Sigma. Falta clara. Y da una nueva opción al conjunto galego. Sí, pero quedan 6 segundos. Cúmprala, ataca, libera Cárdenas, lanzamiento de Cárdenas, bueno, tripla de fin. Cárdenas. Bueno, tripla para pechar la primera metade con clara cor amarela e negra de Iberostar Tenerife, 28-46. Moitos atrancos para o conjunto galego. Veremos, hai que sempre creer neste Río Natura Monbús. Sí, quedan 20 minutos. Dende logo o camiño é eso que acabamos de atisbar ao final da primeira metade. En Badalona, mediado segundo cuarto, perdían por 14 e acabaron gañando. Exacto. Así que cuidado, hai que creer sempre neste equipo. Hai moito partido, sobre todo se siguen con este nivel defensivo e con esta agresividade, os tiros acabarán entrando, ¿no? Entón, bueno, hai partido. Bueno, pois tempo de descanso no multiusos do SAR, imos aproveitarnos para facer unha pequena pausa e repasar o que fixeron os nosos na Lepouro. Con especial atención a esa victoria do Lima Coruña in extremis no Pazo ante Ribeira Sacra Breogán. Odito, un segundos e volvemos. De calquera xeito, coñecendo a Moncho, coñecendo este Río Natura Monbús, algo hai que asegurar. Vamos a ver, porque aquí parece, a Vitoria vai a ver que lo itala ata o final, Sí, que non crea Tenerife que gañando por 18 xogando como está xogando que ten no peto. No, seguro que o sabe. Parece que non, que é Miller. Miller outra vez. Miller Nankivil. Vamos a ver. Sí, Púmprala, Fran Cárdenas, puesto de base. Bueno, pues esto arranca efectivamente con vemos a sí. Wacinski, a Púmprala, a Cárdenas, a Nankivil y a Miller. Quinteto de Río Natura Monbús. Bola por fuera para Nankivil, defendido por Sigma. Pedía a Berto Wacinski. Bola para Cárdenas. Cárdenas para Wacinski. Vuelven a cambiar. Con él está Sekulic. Penetra Wacinski. Canastra. Canastra de Ada Wacinski. Comeza segunda metade. Anota Río Natura Monbús. Que nese cambio penso que quedou emparellado con Sekulic. Creo que Sekulic leu moi ben. Wacinski foi cara dentro. Moi ben. Bo comenzo. Iberostar Tenerife aí movendo con Rodrigo San Miguel. Están Rodrigo San Miguel. Vemos a Sekulic. Está Saúl Blanco. Lux Sigma e Beirán. Esa bola interior para Sekulic. Nada. Roubou. Cúmprala. Non parece que empece igual, que acabou. Bueno, tocou unha perna de Beirán. Será posesión para o conxunto galego. Pois penso que menos non, mal, Eu penso que tocou do xeonllo para arriba, non? De calquera xeito era un pase moi complicado. Sí, era un pase complicado, sí, menos mal. Parece que aí berros de a por eles desde a bancada. Vamos que isto é posible. Aí está, mira, pasou para Nankivil, xa o leera perfectamente Sekulic. O mellor que lle puido pasar. Wacinski xogou con Fran Cárdenas. Movimiento para Wacinski, bola de Wacinski. Buscaban a continuación a Nankivil. Nankivil va a postear a Sigma. Ahí está Nankivil. Bueno, esos pasos de Nankivil. Los saltos, toca Sigma, Sekulic, Nankivil. Hay que levantarla. Ahí está, pide falta de Sigma. Nada. Bola para Tenerife. De todas maneras, dúas boas defensas de Sigma, Falta persoal Wacinski. Aguantou moi ben a... Falta persoal de Wacinski primeira. Falta de Wacinski, sí. Vamos a ver. Sí. Ahí está, falta clara de Wacinski. Cortando contragolpe de San Miguel. En vivo sea Rodrigo San Miguel para Iberostar Tenerife. Beirán bloquea Sigma, piden a continuación. San Miguel, bola para o lanzamiento ya canastra de Saúl Blanco. Bueno, que empeza como empezou a primeira metade, ¿no? Con un tiro 7 puntos para Saúl Blanco. Estaba defendido, tiró con muchísima confianza. Cárdenas.
Sube Wacinski, bola para Wacinski. Cambia outra vez, quedou Sekulic con Nankivil, él. Cárdenas, ataca Sigma. Saca para Pumprala, liberado, lanzamiento de Pavel, Bueno. canastra de No es Pavel mal. Pumprala. Non es mal, non es mal. Mais 16. Parece que de momento, polo menos en anotación, está mellor. Pasiño, Sí. é como se fai o camiño. Sí, polo menos mellor. Sigma con Sekulic. Balón para Beirán, defendido por Pumprala. Ahí está Beirán, libera Sekulic, lanzamento, non, Bueno. no rebote, bola Boa- para Pumprala. Boa noticia tamén, que Sekulic non anote de fora. Ahí está de nuevo Pumprala atacando a Beirán. O corpo de Beirán, falta persoal de Beirán. Sí. Sí, está en Segunda, non movimento. primeira. Pois moi ben, Río Natura Monbus, ¿no? Tratando de correr cando pode, xugando como máis fluido. Parece que esa presión da primeira mitade, esa espesura no ataque, parece que quere solucionar a través de ritmo, ¿no? Boa defensa e ritmo. Vamos a ver. Cuyo final a segunda falta de Beirán moverá de banda Río Natura Monbus. Cara é preocupado, Alejandro. Dase conta de que o equipo non está igual de fluido que na primeira mitade. Que Río Natura está pegando ahí un tirón tratando de engancharse. Sí, que o partido é moi largo, Pumprala, bola para Dani Miller. Ahí está Pumprala atacando. Pumprala busca Tabo. Non pedía falta de Beirán. Rebote pouco para Sekulic. Precipitado, ¿no? Despois de acababa de pitarlle unha falta a Beirán, é difícil que volvan a pitar outra seguida. San Miguel con Cárdenas. Sekulic fronte a Dani Miller. Ahí está Sekulic. Trata de liberar a Saúl Blanco. O lanzamento de Blanco. A pelota que non entra. Bueno, Rebote para Dani Miller. Agora que non están nos porcentaxes da primeira metade é Iberostar Tenerife, que tampouco é normal os porcentaxes da primeira metade. Pumprala. Bola para Miller. Perros de obra de esta bancada do SAR. Ahí está Pumprala. Defendido no cambio por Sekulic. Pide dentro Miller. Indícalle que se abra Pumprala. Lanzamento de Wacinski. Non. Rebote longo para Cárdenas. Moi listo, E Cárdenas. aí o máis listo. Pide Wacinski liberado. Marca cabeza Fran Cárdenas. 7 minutos para esgotar o terceiro cuarto. Aí está Cárdenas. Saca para Nankivil. Finta boa Sigma. Sí, tocou co pé. Zapatilla de Sigma. Posesión para Río Natura Monbus. Ahí vemos a Nankivil. Fran Cárdenas. 33-49. Ahí está Oviedo, Fran Cárdenas. Un tipo que lle faltan, lle faltan centímetros, é o xogador máis baixo da liga, Sí, pero lle sobran, vamos, desparpaxo e Lle sobran cualidades. aptitudes, sí. Dani Miller, bola para Nankivil, mete dentro a Pumprala, Sí, aí chega, bueno, tapón tremendo de Sigma. Luke Sigma. Está a traballar moi ben en defensa Sigma, Xogador completo que estábamos a falar, ¿no? Diante, detrás, xogador de equipo. Aí deuse conta de que Mira como chega para axuda e por riba dos brazos de Beirán con esa chapa estratosférica. Aí está de novo, en 3 partidos xa en vivo, en ataque Río Natura Monbus. O lanzamento que non entra, ese rebote, non pode Wacinski, tocou uno Cárdenas. sí, foi fora de Cárdenas, parece, ¿no? Sí. Sí. Indican a Cardús, xa ven abaixo, bola para Iberostar Tenerife. Sí, penso que a arbitraxe de momento está ben, Non hai que decir nada dos árbitros. Bola de Blanco para Sekulic. Sigma, San Miguel. Marca 4 dedos. Rodrigo San Miguel. Defendido por Fran Cárdenas. Vai haber falta pessoal de Wacinski. Sí. Aí ante Sekulic. Viña Sekulic para recibir no poste Sí. baixo. Sí. O sea, que deixou o brazo. Falta. Segunda de Wacinski. 6-27. Moverá Saúl Blanco. Bola de Saúl Blanco para Sigma. Bueno, estaba pisando Sigma. Pois un agasallo que se agradece. Ese espazo que queda aí, ¿no? Que é sempre motivo de comentarios se hai que ampliálo ou non. Eu penso que 25 centímetros de cada lado non viría mal, Está dicindo Unha Sigma, cuarta. está dicindo Sigma a Saúl Blanco que foi culpa súa, que perdoe. Fran Cárdenas. Entrou Chagoyen a todo isto. Bola para Wacinski, defendido por Sekulic. Busca dentro a Miller. Ahí está Miller Vamos a ver contra si Sigma. Miller. Vamos a ver Miller. Lanzamiento de Miller. Miller non. Magua. Era bonita ese de Dani Miller. Sí. Ademais a necesitaba, ¿no? Para coller confianza. No magua. Saúl Blanco. Atacando a Wacinski. Blanco libera a Sekulic. Sekulic frente a Dani Miller. Dubidou. Sí. San Miguel, o flash de Dani Miller, quedas enganchado, bola Saúl Blanco, lanzamento de Beirán, non, rebote para Chagoyen. E a correr, agora a correr. Cárdenas, na esquerda ten a Pumprala, na dereita Berto Wacinski. Cárdenas que se mete, buscaba falta en ataque
San Miguel, Chagoyen que finta, Chagoyen que levanta, Muy bien, bueno. Chagoyen. Vaya Muy bien, canasta Chagoyen. de Chus Chagoyen. Además, Ahí está, tremendo. Contra un buen defensor, contra Luke Sigman. Coñécense perfectamente. Sánchez decía que fixo Fintó por un Chagoyen lado, de vamos a ver- Cicerone o vamos a ano verlo pasado na repetido. chegada de Sigma. Finta, muy bien, cara a otro lado. Sí, pero mira qué golpe de pero pulso final, para arriba, Cómo levanta esa bola, porque aí o normal é buscar Por medo- tabuleiro, ¿no? Que un jugador pequeño seguro que está acostumbrado por medo ao tapón, ¿no? de acostumbrado a jugar contra jugadores máis grandes. Pues fíjate que xa comentaba nesta Bueno, retransmisión a que diferencia baixa, sí. Comentaban na retransmisión que o ano pasado cando chegou Sigma a Tenerife, o seu Cicerone, o seu padriño foi Verás, Chagoyen, son moi amigos. Mira que ella acaba de facer aí. Trata de presionar o speaker e a bancada do Sar. Chagoyen podía facer Cicerone de padriño de guardaespaldas, tranquilamente. Ten cara de cine, Sí, señor. San Miguel. Balón para Saúl Blanco. Ahí está Sekulic tratando de postear a Dani Miller. Levántase Sekulic, a bola Bueno, que non entra, rebote está para Chagoyen. Moito máis fallón, pode entrar o medo a gañar a Iberostar Tenerife. Vamos a ver como acaba este cuarto, pero de momento as cousas van bastante mellor. Gestionando Cárdenas, bola para Guacinski. Bloquea Dani Miller. Ahí está Guacinski, falta de Sekulic. Terceira, sí, está un pouco fora do partido Sekulic, Terceira falta persoal de Blagota Sekulic. A nivel defensivo está mellor o Río Natura Monbús, a nivel ofensivo está peor o Iberostar Tenerife. Falta que anote algo máis tamén Río Natura Monbús. De momento só 7 puntos, ¿no? O parcial destes primeiros 5 minutos 7-3. Sí. O banco Sekulic con 3 faltas, volveu Lampropoulos. Miller xoga fora para Púmprala. Púmprala para Chagoyen, defendido por Sigma. Recibe Cárdenas. Sí, que quedou emparellado con Sol Cárdenas, Blanco. lanzamiento de 3 de Cárdenas, Debe tripla, Cárdenas. triplazo de Frank Cárdenas para poñer a 11 Río Natura Monbús. Ademais transmite, Funcionou o efecto Cárdenas. Sí, sí. Ollo que hai partido. Claro que hai partido, ainda queda moito e a diferencia baixou considerablemente. Pois todos felicitan a Frank Cárdenas. A 11 acaba de poñerse Río Natura Monbús. Tempo morto de Alejandro Martínez. Este partido xa ten outra cara. O parcial é 10-3. Mira, aí aproveita, arranca Miller Quedou con Saúl Blanco e moi ben leído, moi ben. con decisión. É algo do que está sobrado Cárdenas, de Sí. decisión, de arresto, de arroxo. O ano pasado foi un dos bases máis agresivos da Lefouro, ¿no? Levou a Oviedo a semifinais da Liga de Previo de Ascenso. Está falando de que se xoga o ritmo que quere Río Natura. Sí, que está un pouco lento, ¿no? Xogamos 42. Que van a xogar contra Miller. Sí. Probablemente sacalo fora. Vamos a ver. Estaba a falar de ritmo e unha xogada de ataque, ¿no? 42 con Saúl Blanco aberto. E a outra peza Atacar é a o Miller. xogador que está defendido por Xogador Miller. defendido por Miller, probablemente un bloqueo e sacalo para fora. Vamos a ver. Vamos a ver se Miller continúa tamén. Bueno, isto vai tomando temperatura. Lembren que logo hai unha carpa nos exteriores do Sar con polvo. Isto acaba con viño e polvo. A festa xa a polveirada está preparada. Agora o que falta é a victoria. San Froilán que se traslada a Santiago. Subindo bola Beirán, presionado por Pavel Púmprala. A Vamos subíos a ver. na bancada do Sar o ataque de Tenerife. Lampropoulos. Están a xogar contra... Lampropoulos, mira como nega ese pase Muy boa con qué defensa intensidad de de Cárdenas. E aí, Recibe Saúl Blanco. efectivamente, Ahí está Saúl tratando de filtrarse, meteu a man Guacinski e a Muy bola boa para defensa. Río Natura. ese é o camiño, Esa era é o camiño. a xogada 42, Sí, o home que xogar defendía 2 por 2. a Dani Miller, que era Lampropoulos, Sí. xogando con Saúl Blanco ese 2 para 2, Sí, pero pero recuperou posesión. O camiño ese, bueno, está máis dentro que fora o Obradoiro e ao revés Iberostar Tenerife neste momento. Importante ataque, vamos a ver se consigue anotar. Volverá o partido Richotti. Dirixindo as operacións Pavel Púmprala. Chagoyen, pide dentro Dani Miller, recibe Cárdenas. Saíse da zona Miller, bola para Cárdenas, lanzamento que vale 3, dentro! Tremendo Dentro Cárdenas. Cárdenas! Xa dubidou antes, xa quería tirar no mismas anterior e agora pois quedouse atrás e bueno, perfecto, Cárdenas, partidazo. 6 puntos seguidos de Cárdenas, ponen a 8 a Río Natura. Falta personal de Guacinski sobre Luke Sigma. Importante, non sei se entra en bonus agora mesmo o Río Natura Monbús.
Non, E a terceira de Wacinski, eu creo que a terceira no cuarto, se non me fallan. Sí. Importante non entrar en bonus para poder seguir mantendo ese alto nivel defensivo. Neste cuarto leva 3 Río Natura e 2 Iberostar Tenerife. Se aí dubidou e agora queda con Sigma e marca perfecto. o pase picado, eso fai que Sigma se tire un poquinho para atrás e aí saca o espazo para armar o brazo. Sí, moi ben. Agresivo en defensa, descarado en ataque. Bueno, ese é Fran Cárdenas. Volveu a cancha Uriz. Jugando agora Iberostar Tenerife con Uriz, Corbacho. con Ricciotti, con Lampropoulos, con Sigma y con Beirán. A penetración. Bueno, qué canastón de Ricciotti. Bueno, parece. Y haber adicional. Sí, Ricciotti contra Corbacho, ¿no? Cada vez que queda emparellado con él, lle xoga un contra un. Bota o balón a Chan, aí o vamos a ver, contra él. Balón ao Chan, atácalle e saca petróleo, ¿no? E a terceira, ademais. Canasta de falta, sí, a terceira de Corbacho. Un momento importante, cando estaba máis lanzado o Río Natura Monbus, pero bueno, é un ataque aislado. Vamos a ver se ainda queda moito para acabar o cuarto, hai moito partido e a situación cambiou. 11 puntos para Nico Ricciotti. Cárdenas para Chagoyen. O movimiento de Pumprala, pide dentro. Pumprala contra Beirán. Ahí está Pumprala, ataca Pumprala. Lanzamiento de Pavel, non chega Miller. Quedou selle curto o tiro, Recolló Uriz. Ahí está Uriz. Uriz busca por arriba a Lampropoulos y hay falta personal de Pumprala. Chegou por detrás Pumprala, pero unha mágoa porque penso que tocaba o balón, non chegaba o balón a donde quería. Vamos a velo porque sí, porque mira ben tamén a xogada. Chagoyen. Pumprala, non sei. Se ve ben. Si Chagoyen non chegaba. Vamos a ver, non chegaba. É Pumprala quen a toca, parece que co corpo. Sí. Contacta. Sí que era a cuarta falta, sí que está en bonus. Sí, Río Natura, sí. Río Natura Monbus. Esto sí es importante porque ainda quedan 3 minutos. Bueno, cada vez que hace falta va a ir o tiro libre en Tenerife. Séptimo punto de Tenerife en este terceiro cuarto. Lampropoulos, oitavo punto. 5 deles no último minuto. Balón para Pumprala. Dani Miller. Cárdenas. 13 arriba para Iberostar Tenerife. Parcial de 5-0. Chagoyen con Pumprala. Bola para Corbacho. Corbacho para Pumprala. Toma. Qué bonito. Para Baixo Pumprala. Qué Asistencia listo. Corbacho. Qué listo Corbacho. Qué agresivo Pumprala sin balón. Que ven xoga sin balón Pumprala. Bonita canasta. 5 puntos para Pumprala. Volverá a pista Nankivil. Bola interior. Oye esa defensa de Chagoyen. Balón para Chagoyen. Roba Chagoyen. Ahí está Corbacho. Cárdenas acelera para Pumprala. Vaya a atacar a Beirán. Non. Ataque estático Río Natura Monbus. Muy bien, 16 de posesión. Cárdenas. Lanzamiento de Cárdenas. Canasta. Canasta de Cárdenas. Canasta de Cárdenas para que se veña baixo. O multiusos do SAR. Iberostar Tenerife non coñece demasiado ben a Cárdenas. 3 triplas neste cuarto de Cárdenas. Aí está a resposta de Uriz. Non chega Ricciotti para barrer. Canastra de Ricciotti. No, Cárdenas está impresionante coa súa agresividade, está a transmitir co tiro exterior. Lle volveron a pasar un bloqueo por detrás. Despois de 2 triplas seguidas non entendo moi ben esa defensa e volveu a aproveitalo. Chagoyen, bola para Dani Miller. Miller para Cárdenas. Ahí está húmedo partido. Bueno, mira qué asistencia. Bueno, lástima que se lle foi abaixo. Quedouse un pouco baixo. Creo que se lle escorregou aí o darlle o último manotazo. Hay pasos de Beirán, bola para Río Natura Monbus. Mira o xesto de Cárdenas. Eu creo que era un pase xa doado para ele que se lle escorregou a bola no último momento. Pero isto cambiou, o ritmo do partido cambiou. Río Natura Monbus está moi metido no partido, está a xugar moito mellor, con moito máis ritmo, e Iberostar xa non está ca confianza e ca fluidez que estaba, ¿no? Hai presión agora, para Iberostar. Hai presión e hai partido, Parcial de 18-10 neste terceiro cuarto. Alejandro Martínez falando cos colexiados. Vuelve a pista Giannopoulos. Aí está. Dice comezara que como pasos. delegado, en penso Tenerife. Que sí que foron pasos. Sí. Pero bueno. Rafa Luz, hubo descanso para Fran Cárdenas. Corbacho, Chagoyen. Fixo un moi bo traballo. Chagoyen para Giannopoulos, mira para Corbacho, recibe Agora, Corbacho, aí vai a tripla de Corbacho. No salto Saúl Blanco. Sí. Contraataque con Uriz. Defendido por Corbacho. Bola para Sigma. Sigma para Blanco. No cambio, queda con Nankivil. Pide dentro Sigma, que está con Giannopoulos. Fixo a falta Giannopoulos, pero hay tiros para Sigma. Fíxose grande dentro, aproveitou moi ben o corpo e abriu moi ben a línea de pase. Interesante
traballo de Sigma. Vamos a verlo aí. Aí abre moi ben a línea de pase, mete debaixo prácticamente da canasta Giannopoulos e recibe e saca falta. Primera falta personal de Giannopoulos, línea de personal Luz Sigma. Bueno, menos mal. 57% de fiabilidad de esta campaña. Por eso. Mellor facerlle falta, non, que deixar que meta. Segundo tiro libre para Sigma. Anota Luz Sigma. Sí, tal vez o seu talón de Aquiles sexa ese, non? A efectividade nos tiros libres. 1 minuto 17 para esgotar o terceiro cuarto. Manexando Rafa Luz. Defendido por Uriz. Sería importante anotar agora, Sai Giannopoulos. Pide Chagoyen. Uy, Chagoyen, esa bola acaba barrendo Chagoyen. O tapón de Sigma, esa bola para Corbacho. Rafa Luz. A Chagoyen te están a dar unos mira, pases. mira, Rafa, lanzamiento de Rafa. Canastra de Rafa Luz. Están os bases enganchando o partido a Río Natura. Sí, os dous están a xugar Lampropoulos, a man de Giannopoulos. Bueno, como evitou a man e o tapón de Giannopoulos. Conseguiu levantar esa, non era nada doado, Estaba pechada a defensa de Río Natura Monbús, canasta importante. Qué bonito partido estamos viendo en este terceiro cuarto, Tito. Terceiro cuarto espléndido. Giannopoulos, bola para Corbacho. Corbacho para Rafa Luz. Móvese por línea de fondo Giannopoulos. Rafa. Quedó con Sigma. Vai a atacar Rafa. Ahí está Rafa. Va Rafa. Pedía falta Rafa Luz. Non indica nada os colexiados. E haberá unha última posesión para Canarias, unha mágoa. Era oportunidade de acabar por baixo dos 10. Sí. Y ahí está o especialista nos desenlaces apretados en Iberostar Tenerife. Nico Ricciotti. Ahí está atacando Ricciotti. Canastra de Ricciotti. Canastón, de Ricciotti. Supersónico Ricciotti. Lanzamiento de Rafa Luz y acaba. Acaba este segundo cuarto con esa canastra de Ricciotti. Más 12 para Iberostar Tenerife. Necesitamos un cuarto final espectacular do conxunto galego. Se deu o primeiro paso, hai que completalo, non? Se cambiou o ritmo do partido, se acercouse no marcador de 18 a 11, pero hai que dar agora o segundo paso, hai tempo. Vamos a por él. Bueno, pois a coraxe de Fran Cárdenas liderou este 21-15 de parcial no terceiro capítulo para Río Natura Monbús. Deixa a contenda en 12 de diferenza para Iberostar Tenerife. Sí. Luego de un terceiro cuarto realmente apaixonante que acabamos de presenciar. Cambiaron varias cousas. Primeiro o acerto, 4 de 7 en triples, 3 de Fran Cárdenas e 1 de Rafa Luz. 7 rebotes defensivos neste cuarto, os mesmos que en toda a primeira metade. Máis ritmo, máis anotación, 18 puntos neste cuarto e só 11 puntos de Iberostar Tenerife. Isto é o dato que me parece máis importante. Tenerife anotara 22 puntos no primeiro cuarto, 24 no segundo e só 11 no terceiro. Hai que volver a facer este traballo defensivo, deixalo máis ou menos por aí e subir un pouquiño a anotación. O camiño é, a partir do traballo defensivo, coller confianza para xugar máis soltos en ataque. Vamos a ver. 8 de 26, Río Natura Monbús, un lanzamiento de 3, 1 de 9 para Corbacho. Faltan los puntos de Corbacho. Sí. E tal vez de Wacinski un pouco tamén. Falta persoal de Chagoyen, primeira falta deste último cuarto. Os dous aleiros máis anotadores de Río Natura, Wacinski 4 puntos, Corbacho 3 puntos. Por aí vais un pouco. Río Natura Monbús aí con Rafa Luz, con Corbacho, con Giannopoulos, con Chagoyen e con Nankivil. Uriz, mete Uriz. O lanzamento de Saúl Blanco que non, rebote para Corbacho. Coa axuda de Chagoyen. Marca voltas Rafa Luz, manexando Corbacho. Giannopoulos. Bloquea Chagoyen, ahí está Giannopoulos. Uy, que pasó, que palón para Corbacho complicado. Meteu ben o corpo aí Corbacho ante Saúl Blanco. Ahí está Corbacho con problemas no bote. Ollo, 3 segundos, 2, lanzamento de Corbacho. Saíuse. Rebote para Uriz. Estalles a causar moitos problemas na defensa o bloqueo directo lateral Canarias con esa negando o centro e cambiando. Ricardo Uriz. Con Lampropoulos. Ven para recibir Sigma. Uriz. Arriba Ricciotti. Ahí está Uriz atacando a Nankivil. Uriz. Hay falta de Chagoyen. Que viña aí como un tren. Poñía cara de despistado, pero penso que sí que foi falta, Falta de Chagoyen, cuarta. A recoñece, vamos a verlo, pero aí aparece, ahora aparece, non se ve ben, pero bueno, claro, es que ese corpo contra Lampropoulos era, ¿no? Sí. Cuarta de Chagoyen. Saúl Blanco. Ricciotti, bueno, se acaba por arriba la bola para Sigma. Puede haber falta de... Demasiado por arriba. Puede haber falta luego de Ricciotti a Nankivil que non indicaron os colexiados.
Rafa Luz. A 12. Hay que anotar Río Natura Monbus. Vamos, que hay tempo. Va a ir Corbacho e agora vais a ir Corbacho Sí. de bloqueos. Hay falta de persoal. Sigma. Sigma. Estaba preparándose, primeiro vai cara ao outro lado e logo sae. Terceira de Sigma. ...8:41 para a conclusión do choque. Partido acabado en Zaragoza. Zaragoza cae 82, Murcia 63. Unicaja 74, tamén finalizado. Unicaja 74, Guipúzcoa 59. Bueno, non está mal que Guipúzcoa vaya quedando por aí abaixo. Non está mal. Partido prácticamente acabado tamén. Faltan uns segundos. No Palau, Barça 82, Juventud 83. Sí. Rafa Luz. Rafa, bueno, complicado. Boa defensa de Sigma. Acaba recuperando Uriz. Bola para Saúl Blanco. Parece que vuelve a estar un pouco atascado Sí. en ataque Río Natura Monbus nesta saída de cuarto. A ver canto tarda Moncho en volver a sacar a Cárdenas. Debe estar pasándolle pola cabeza, pero bueno. Rafa, Ricciotti, mete a man Rafa, lanzamento de Ricciotti, bueno, o lanzamento que se sae, a loita de Lampropoulos, vale para, bola para Pómprala. Aí, sí, está a animar Chagoyen, efectivamente, a través da defensa. Entrou Triguero por Chagoyen en Río Natura, Nankivil, pide Pómprala. Pase complicado, boa defensa de Saúl Blanco. Sigma para Blanco, ahí está atacando a Nankivil, a piques de perder Saúl Blanco, toca a Nankivil. Falta de Pómprala. Sí, parece que saiu máis concentrado Iberostar Tenerife neste cuarto que no anterior. Este ritmo de partido non nos interesa, No. por eso dicía eu que non sei canto tardará en volver a entrar Cárdenas para darlle outro arreón. A falta de Pómprala terceira. Importante en Tenerife a aparición de Ricciotti. Sí. Un momento complicado. Sí, un meteu xogador. 5 puntos seguidos. Sí, xogador moi móvil, está ya a atacar ben a Corbacho, botándolle o balón ao Chan. Están a explicar algo os dous adestradores do marcador, parece. Todo isto sucede a 7:49. Con 49-61, máis 12 para Iberostar Tenerife. Sí, a primeira embestida do Río Natura Monbus aguantou Iberostar Tenerife. Y esto que continúa con Ricciotti. Bola para Uriz. Uriz. Cambiar, boa defensa. Sigma defendido por Triguero. Preparado para Xuda está Pero Nankivil. aí non ten ventaxe así. Sí. Ai, Lanzamento de Uriz. Bueno, Nada, menos bueno, mal, menos outro mal, menos castañazo. Tocou Lampropoulos. Menos Bola mal, para porque Río Natura Monbus. Nankivil perdera de vista, pero bueno, menos mal. E fíxate o que falábamos de Sekulic, que non está no partido. Sí, ¿no? Está o vendo tamén Alejandro Martínez. Non empezou Apenas no xogou partido. 12 minutos. Sabemos se pode ter algún tipo de atrancos. Onte no adestramento estaba ben. Estaba ben. Corbacho. Balón para Pómprala. Pómprala, ataca Pómprala, Bueno. filtrase, canastra de Pavel. Despiste de Saúl Blanco e aproveitou moi ben Pómprala. Vaya primeiro paso nesta entrada a canasta. 9 puntos para Pavel. 51-61. O partido está en dead. Ainda queda Ricciotti atacando a Corbacho. Sae Uriz, perseguido por Rafa Luz. Ahí está Uriz. Uriz. Bueno, despiste ahí, acabou tirándose un poquinho para atrás Triguero y anotando Uriz. Canasta importante, manterse por encima dos 10 puntos e Iberostar Tenerife. Mira Corbacho, serán 3 tiros para Corbacho, falta de Ricciotti. Moi ben. Faltan nosos puntos de Corbacho, claro que Bueno, sí. agora poden chegar, 3 tiros libres, baixar de 10. Vamos a ver. Mira, discusión de Triguero y de Rafa Luz por esa última acción na que Triguero da un pasiño atrás y acaba facilitando a acción de Uriz. Tal vez dubidaron de quen é a responsabilidade, non? Exactamente, por Iña aí eu ou túa, pois hai que comunicarse ben, esas xugadas son difíciles a veces. O pívot quere ir, o exterior ainda non está desbordado. A comunicación é moi importante aí. Corbacho para deixar a 9 a Río Natura Monbus con 6:53. Anota Corbacho. Tempo aí de sobra, non? O caso é que Hay que afinar atrás. Vamos que hay tempo. Uriz. aí Rafa Luz é un xogador importante. Defendido por Rafa Luz. Mete mano capitando Obradoiro. Bola para Sigma. De momento mal primeiro paso. 12 segundos de posesión para Tenerife. Uriz, lanzamiento ante Rafa Luz. muy Bueno, vaya forzado. lanzamiento complicado, rebote para Nankivil. Boa defensa de Rafa. Quedaban Boa 11 defensa. segundos de posesión, Tito. Sí.
Pumprala. Balón para Corbacho. Corbacho con Rafa Luz. Ahí está Rafa. Rafa libera Nankivil. Lanzamiento cómodo de Nankivil. Canastra de Nankivil. Pues mire, Canastra de Nankivil. Eses tiros que non entraron no primeiro e segundo cuarto de Nankivil, a ver se empezan a entrar agora. Ainda a 7 puntos. Bueno, hai moito partido e hai moito tempo todavía. Sí, señor. 6 minutos. Saúl Blanco. No cambio queda con Nankivil. O lanzamiento de Saúl. Bueno, vaya triplazo de Saúl Blanco diante da man de Nankivil. Agua, parece que iba a volver Sekulic. Saúl Blanco, 10 puntos. Triplas importantes. Mira, levaba unha de 4. Sí, está moi importante. Outra tripla arriscada con bastante tempo ainda de posesión. Pero bueno, é o estilo de xogo de Tenerife así, Cando hai un mismatch, cando queda con un pequeno, un exterior con un pivot, xogan a eso. Bueno. Canasta importantísima esa de Saúl Blanco. Tiempo muerto con menos de 6 minutos. O Juventud que gañou na pista do Barcelona. Sí, señor. Partido acabado. Barça 82, Juventud 83. Lembrolles, vindeiro domingo. 1:30 do mediodía estaremos en Tenerife. O partido entre Iberostar Tenerife e Barcelona. E a 7:30 Valencia Río Natura Monbús. Veíamos a pizarra de Moncho insistindo no home aberto. Sí. E vemos a Dani Miller. Casi 14 minutos de acción, hoxe. O partido no que máis estivo en cancha. 8 de 26 para Río Natura Monbús desde 6,75, 30%, 23 rebotes, 32 para Tenerife. Sí, todo se igualou un pouco máis nesta segunda metade, pero falta dar ese seguinte paso, ¿no? Que é bueno, entrar realmente no partido. Tivo a 7 puntos, esta tripla de Saúl Blanco volveu a distanciar un pouco. Hai tempo, pero cada vez menos, quedan 6 minutos. Moverá Rafa Luz. Balón para Guacinski. Río Natura Monbús agora con Rafa, con Guacinski, con Corbacho, con Juanjo Triguero e con Pumprala, que vai xogar de 4. Sí. Rafa Luz, bola para Pumprala, atacando a Sigma. Botoulle no pé. Seguramente para eso, ¿no? Para atacar a Sigma, que ten 3 faltas. A Sigma, os pivos, os 2 pivos de fora cara dentro. Tratando sempre de buscar aí outro xiro, Moncho, outra volta. A baixa de Mike Cleaver neste momento é importante, porque estaba a xogar moi ben. Mira, Pumprala atacando a Sigma. Aí está Pumprala, Taua, canastra de Pavel. Canastra de Pavel, Pumprala. E agora a ser máis agresivo en defensa, estar nas líneas de pase. Claro. Agora ven a outra cara da moeda. Claro. Cando Tenerife lle meta dentro o balón a Sigma contra Pumprala. Intentará, non? No, de momento non. Bueno, de momento buscan fora. No, de ahí está Sigma. Buscan a Sekulic. Balón dentro para Sekulic. Sekulic contra Triguero. Vamos a ver Sekulic. Ayuda de Rafa Luz. Bola fuera para Uriz. Asusta Río Natura. Balón para Sigma. Lanzamiento ante Rafa. Canastra. Sí, porque nos cambios quedara emparellado. Muy listo también. Bueno, tuvo que Roela, Río Natura. Tuvo que Roela y Iberostar Tenerife. Esa defensa de Río Natura. Rafa Luz con Guacinski. Pumprala, atacando de nuevo. Ahí está Pumprala, saca para Guacinski. Lanzamiento que vale 3, no entra. Rebote longo, Sigma. 4, o problema de Pumprala para xogar de 4 é que non tira. Ricciotti, bueno, Ricciotti, a ver a tiros para Ricciotti. Xugando de campo a campo espectacular, Ricciotti. Falto de Triguero. Aguántase no aire, espera a falta. Antes a xugada que acabou o terceiro cuarto que cambiou de man. Ten unha sensibilidade nas mans. Aí aguántase no aire. É valiente porque mide non chega un 90, Vaise contra os pivos contrarios. Un auténtico malabarista, unha sensibilidade nas mans extraordinaria. Liña de persoal, Nico Ricciotti. Punto número 16. De longo máximo anotador do partido, Ricciotti. Está a facer un moi bo partido. 16 puntos en 17 minutos de xogo. Segundo tiro libre para Ricciotti. Outro que leva tempo aquí, en Tenerife. As 3 tempadas da ACB tamén en Lefouro. Un dos que ascendeu co equipo. Vais a 12 de novo Iberostar Tenerife. Rafa Luz. Balón para Corbacho. Pumprala. Guacinski. Ahí está Guacinski, ataca Guacinski. Guacinski, saiu a man de Sigma, fallou Guacinski. Rebote para Blanco. Uriz.
A cousa cada vez máis complicada para Río Natura. Sekulic encarando a Triguero, falta persoal de Triguero. Bueno, a falta anterior. Sí, a segunda man. Bueno, como non pode de espaldas, antes xogou de costas ao aro, non puido, agora encaroulle Sekulic e aí si tivo máis. Bueno. Sí. Falta de Triguero, terceira. Aí está. Aí encaralle, aí se primeiro agarra, se hai falta, e logo vai chamar. Terceira falta persoal de Juanjo Triguero. Aí tempo morto, 58-70. Tempo morto de Moncho Fernández. Sí. Está se escapando a vida Río Natura Monbus. Puxos a 7, a 8 puntos por momentos no terceiro, Chegou a estar este a último cuarto. Chegou a estar a 7, sí, pero Acabou bueno. aí de dar ese último tirón. Esa tripla de Saúl Blanco, ese ataque. Están as facianas da afección de Río Natura Monbus. Víctor. Sí, señor. Esa canasta de Ricciotti que estábamos a comentar antes, aguantándose. Mira. Vamos a ver, ahí cambia de man Arriba, arriba. un cambio de ritmo de E dirección. aguántase no aire. Espectacular. Por diante dos pibos, non lle importa aí contra eles. Ese paso, o primeiro paso e segundo dende o tiro libre de Pumprala. Sobre todo o primeiro paso de salto de triple. Mira. Aí esta é a xogada na que discutían Rafa Luz e Sí, Triguero. de quen é. Parece que quedaría emparellado con Triguero e a verdade é que Triguero a vai mete atrás, diante de Triguero é a canasta. Tiros libres para Iberostar Tenerife. Blagota Sekulic. Dialogando a Moncho con Ana Cardús. Algo lle pide por favor Ana Cardús a Moncho. Ana Cardús que estivera moi enferma, tivera unha encefalite, permanecera 2 meses no hospital. Bueno, tivo que saiu da enfermidade, tivo que aprender prácticamente a facer de todo de novo. Ten moito mérito desta muller. Pois sí, En afortunadamente 2010 fora, non hai moito. Sabemos E perfectamente, aí está Cárdenas. perfectamente recuperada, volve Cárdenas. Aí está Cárdenas. Bueno, a ver o factor Cárdenas. Está en 14 a cousa. Guacinski. Bola de Guacinski. Pouco Guacinski tempo, para Pumprala. Hai que anotar rápido e defender moito. Si ademais é o ataque bastante loco, Sí. favorece a Guacinski, pasiño atrás de Sekulic, lanzamento que non no rebote Chagoyen. Ao final é para Sekulic. está a facer valer os seus centímetros agora Sekulic. Uriz. Emparellado con Guacinski. 11 de posesión para Tenerife. Sekulic libera a Saúl Blanco, lanzamento de Saúl, canastra de Saúl Blanco. Esta tripla, a primeira tripla de antes de Saúl Blanco fixo dano, esta tanto ou máis. Cárdenas mirando para Corbacho, Chagoyen contra Sigma. Bueno, meteu o corpo Chagoyen, encontrou a Tabo e anotou. Espectacular. Canastra de oficio de Chagoyen, lanzamento de Blanco. Bueno, Está qué a romper. barbaridade, está destrozando o partido Saúl Blanco. Sí, está a romper o partido cas súas triplas, 3 triplas. A primeira foi importante, estas dúas rompen. Pumprala, remonta Pumprala, balón complicado para Corbacho. Tocou co pé Ricciotti. Sí, hay P de Ricciotti, posesión para Río Natura Monbus. 60-78. Non tivo o seu día Corbacho ese. Unha de 9. Unha de 9 en triplas. 0 de 2. 1 de 11 en tiros de campo para Corbacho. Chagoyen. Saca Chagoyen para Pumprala. Pumprala para Cárdenas. Cárdenas que mira, Cárdenas que penetra. Cárdenas para Guacinski. Lanzamento Sí, liberado sí. de Guacinski. Tampoco. Que non hai acertos. Bueno, os tampouco dous Guacinski, alegros do 0 de 4. Claro. É que Corbacho e Guacinski hoxe estiveron. 1 de 13 entre os dous. Sí. Con tranquilidad de Ricardo Uriz. Balón de Uriz buscando a Sigma. Saltou Pumprala. Bola para Chagoyen. Chagoyen para Pumprala. O contraataque E Pumprala. hai falta persoal de Saúl Blanco. Desde logo o nivel de esforzo de Pumprala ao longo dun partido extraordinario. Iberostar Tenerife volveu a marchar. Primeira falta persoal de Saúl Blanco. Hurtando contragolpe de Río Natura Monbus. E aí está Alejandro Martínez. Nacho Yáñez, que estaba con él, un aleiro tirador. Balón de Pumprala. Tripla de Xugador. Pumprala. Segunda tripla de Pumprala. Sí, señor. 14 puntos para Pavel Pumprala. Este xugador, si Está poniendo si puntos. fora consistente no tiro de 6,75, vaya xugadorazo. Mira o lanzamento de Uriz que non entra. No rebote chega Sekulic. Levanta Sekulic. Canasta de Blagota Sekulic. 10 puntos, 8 rebotes Sekulic. Se apareceu ao final, 17 de valoración y eso que tuvo un mal día. Tivo un mal día, sí. Pero son 2-10.
Aí está Cárdenas para Púmprala o slalom. Hai falta persoal, non, é fora. Fora, sí. A min parecerame falta. Marca xogada Cárdenas. Mira aí. Aí, na man de Uriz. Pois voume permitir dicir que a fora é dele, porque le toca o balón no corpo. Sí, ou pitan falta de Uriz ou a falta... Ou hai falta ou a fora é de Púmprala. Aí está Púmprala atacando de novo a Sigma. O lanzamento de 3 de Pavel, non. Rebote para Sekulic. Mais 17 para Iberostar Tenerife. Sí, que se vai a levar a victoria, eu penso que merecida, Sí, un gran partido en Liñas Xerais. Moi boa primeira parte, un terceiro cuarto donde Cárdenas Mira Ricciotti. fixo de revulsivo, pero no último cuarto volveu o mellor Iberostar Tenerife. A min... Mira, rectifica Púmprala, non entra, toca Sigma, balón para Cárdenas. Cárdenas. Minuto 20, ahí está Cárdenas pidiendo bloqueo de Chagoyen. Continúa Cárdenas, Cárdenas complica a Chagoyen que levanta, falla, que era máis fácil. Sí, pero estaba... Levouse a la bazada por detrás. Estaba Sekulic. Lembrolle, semana que ven, 1:30 do mediodía, Tenerife-Barcelona, o domingo. E o mesmo domingo a 7:30 da tarde, Valencia, Río Natura Monbus. Ricciotti. Outra vez facendo unha das súas, voando, aguantándose no aire e finalizando. Anota Ricciotti, 19 puntos para él. Unha xeira espectacular de 5. É moi ben a reacción do público, De 7. Lanzamento de Púmprala, non. O mérito, rebote para Sekulic. O mérito deste obra extraordinario, acaba de empezar a Liga xa 3 victorias, un equipo que tivo que empezar de cero outra vez, 8 incorporacións, bueno, está nunha zona tranquila e hoxe hai que recoñecer que Iberostar Tenerife foi mellor, fixo un moi bo partido, tivo moito acerto, sobre todo no primeiro tempo, e marcou unha diferencia que casi decidí. Quedarános a dúbida de saber que sería deste partido con Maxi Cleaver, pero xa, claro, xa veremos a semana que ven en Valencia. Claro. Aí descontando segundo Ricciotti. Bola para Saúl Blanco, lanzamento de Saúl, agora non, rebote para Púmprala. Agora da igual. Acaba o partido tamén en Madrid, Real Madrid 90, Valencia 71. Mais 19 para o Madrid ante o vindeiro rival de Río Natura Monbus. Tenerife vai sumar a terceira victoria en 3 partidos fora da casa. Sí. Primeira derrota no SAR de Río Natura Monbus esta campaña. Mais o banco Sekulic, entra de novo Sairelis. Escoiten a bancada do SAR, o seu equipo está perdendo por 19 puntos. Claro que sí, moi identificada co seu balón equipo. Balón para Chagoyen. Ten que ser, un día non saen as cousas, pois non pasa nada. Isto vai acabar, acaba a sexta xornada no multiusos do SAR, non puido ser, perdeu Río Natura Monbus 63-82.